ngizohamba kanjani ngingaboni ukuba babi la ngishingane yami kuwe ekhaya ushemba ngisiza ngiphikisele yona ngine kulo uthi ngifuna ukuyobona ubaba ngamehlo kabi ngamgcina ubaba ngingafanga zikhona izinto zezulu ukholwa kunandi ngiyababonga abazali bami ngoba abazali bami baba nokuhlakanipha bakwazi ukubona uthemba ukuthi uNkulunkulu abantu bonke abaningethelela abamboni uthemba uNkulunkulu abazali bami bambona ukuthi uNkulunkulu bangishiye esandleni sakenza ibongo lenkosi zikhona ezinhle kuleli ziko esilona namhlanje siseziko lenyanga yezulu lekhawe linamandla zonke izinto ey'khalayo la ekhaya into yayo eyadalwa inyanga yezulu wayezikhala kakhulu izinto ey'khala kahle zikhona ezinto eyabekwa inyanga yezulu okusemthethweni wazodwa kaningi wafe kwabagomuyise ubaba mkhulu wabisiziko wabaphathisa besebancane wahamba wayekondlakalwela njabele wafika wabagoba awu abaqoshwa bakaNkulunkulu abaphakathi bakaNkulunkulu bafanele ukwabenza into ey'nkulu uthi-ke ehambile entangakazi nawo ehambe ngesihlumo ufike izwi lathi hamba uye ekamelweni elingaphansi emgodini edinezita uzofika lapha esibukesi lesibili ulithathe uqalibele phansi bizuzule zelokhiye lempela wakwenza lokho wafika incwadi lekile ikhuluma yonke into imnika yonke into wathi nazi impahla zakho ozoya ngazo njengakazi kusasa ngifune njengakazi ngeminyaka ongakuyemba kwenye incwadi yathi kusasa ngifune njengakazi wathi ephume ndingezita wayehamba uba bethi kusasa ngiyahamba ngiyentabeni wonke umuntu entabeni ongaya entabeni maningaya entabeni ngizozibekela mina izitho ekhaya ikhawe lezulu wathi ngizozibekela mina ngizohamba ngedwa bavela abantu ngoba bayamthanda uNkulunkulu ayibonke lenkosi bavela abantu bathi siyahamba yahamba inkosi yakhe ibuya lapho yayishona ePitoli wakhalaza esontweni inyoni yezulu yathi Manazaretha sangiphume ePitoli wayesho wabamkhulu ethi ngithanda ngomhlakaniphile wathi sangiphume ePitoli ngifike ngathi ngifuna ibhuku elibhala yonke into esentabeni uthi balithatha balibeka phambi kwami bathi fakani ibandla lamaNazaretha babe besahlalela hawu wathi ngithi fakani amaNazaretha manje nifakele ebhukwini ekhalaza sontweni wakhuluma waphunge kumele ngaphandle wakuyikhawe lelebo maNazaretha amahle ushemba sosile ukuthi uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu zihlobo zakhe ngithena ngizwa lapha yabelungu bethi ubefanele lokungenzekile izinto kanti ukholwa kahle bathi na mkhulu uNkulunkulu wangithe phakambili uyingcwele uNkulunkulu onamandla baba ngikulela umntwana wami ekhaya kodwa ngimshiye yedwa kodwa ngithe ngoba ngiyakwaba ngiyona zinto ezulu luzokhokha ngekhomula ekhaya uzophinda mntanami kade sengikhonela nje izotantama ethi hayi ma engathi kuzonywana zikhona ezinhle zenkosi le nkosi yake yenza umhlola le emampondweni yeyokuyikhawu inyanga yezulu emampondweni
so la ukala mnyama izulu hawu wathi uma sikhulu umthandazo nje ongaqedile ayayaluza izulu waphuma obonakala ukuthi wafika ukugima kwasezulu waphuma shona ke emva kwethu wafika emva kwethu kanti silaphe dokotela siyambuka wafika walikhomba izulu walikhomba walikhomba olwandle walikhomba walisheshisa awamaphenzi umhlobo laba mnyama wathuka sekuko izitutuza lathi iyadula izulu lagodla njengenkomo wangazi ukuthi yenzani elikhombile walikhomba walishashaloza walidweba yabuya into yezulu seyibuya lapho seyihamba isikhophoza njengomakoti seyizezulu kanti sibonile obuya seyanekhophoza yafika indoda kasasa obonakala indoda ihlwathisa lapha ey'khotheni hawu ifuna ushele hawu lo ufuna ushelela khona ehambe emfune lapha ey'hlahleni cha kwatholakala ukuthi hhayi inendaba izobika leli zulu ukuthi leli zulu belithunywe yona kodwa-ke lithe maliphinde emva kwafike kwakuphi kodwa kalibulalanga muntu ubala lalithunywa uNkulunkulu wayeliphethile uyena futhi obuyashaya phozise zikhona ezinto ezezulu uma sila sisejabuleni noma sasikhala ngalezo zinto ho zikhona izinto ezinkulu kithina zike zifike manazaretha into ezinkulu kodwa utholakala ukuthi nto ikhona into asibekela yona futhi masihluphe uyathina emthatho kwakho kuhle eyosebenza ngako asinike futhi okuhle akayibonge inkosi bantwana bahle uthuba omkhulu ngelinye ilanga uthi yeah. Bayangidoda manje. Awuzimnandi le ndaba. Inkosi usisele emzini. Inkosi sikhumbule umnyazi wezulu. Ngomezulu ethembeni kwamhlaba yalingana amen nje sikhulume bakithi ngayo iqhawe lasezulwini eliyehlezulwini lazokwawukuthi ebantwini ngizokhuluma manazasha amahle asezulwini ngibonele induna yakithi umakhelwane le nduna manazasha amahle asezulwini inyanga yezulu eyenza isimanga kulendlela ilelo uNazaretha abantwana bahlasezulwini lendlela kwakungawakhumali sibo yathi hleli emzini wayo
nabo basho baqhamuka ezibangeni bazisho bona khonibhekephi khona ukuthi siyakuwo manje sekulile insimbi lapha emotini esithi sicela ukuthi sishiye la kuwe baba mhlawumbe sophula insimbi sibuye sizokuya siyithengile sizoyifaka bese siyaqhubeka selapha siyakhona ubungeleni beBaNazaretha amahle ngaphansi bongakabi bikho besizwa nje ngendaba ukuthi leyindleleni kunjani akusimangalisa ngoba laba bantu akukhona ukuthi njalo abafana noma basenzi ngalo noma basemapho abantu abadala ngamadodo emizi yabo basebaqala ukuyishiya basebashiya emothi sizobuya baba wavuma bahamba kwasakuthatha liyashonela ngababuya phela babophanisile imoto ababuyi abantu iphinde shole futhi umsebenzi kusasa ababuyi kuthe senjalo abantwana abasha basezwini kwasekhanga imveni yamaphoyisa imveni yamaphoyisa ifuthi imoto ilokuningi ishela kwabantu ngenhlanhla bamphika ukhona futhi akayandawo imveni abaphoyisa amphika khona babuza ngendaba yemoto kufika abanye amadoda bashiyele emoto bathumile insimbi baseyifuna insimbi bazome bazeyithatha bathi hawu awumuza sokhuluma phambili noboshiwe wangangena njalo ebhenini hamba kuthe banele manazathanikanywe wafika waboshwa wahlala izinsuku wathahleli izinsuku banazathamasha sezulwini yase yakhamba lenkosi ehlangene ngayo lapha inyanga yezulu manazathamasha sezulwini ebusuku alele akulona leNazaretha bantwana bakhe basekile usheda kuyena wamaNazaretha odwa usheda wonke umuntu okhona phansi komthuzela ngamayongo ongayifakile endibonhlobo nonjani yafana bokubamusezo zakhe bantwana bakhe basezulwini uthi indlela wathi bafika ngeke emnyango uvaliwe ukhiyiwe ejele wangena waqonda yena manezathamasha sezulwini wafukona bethi wabo wabuza ukuthi uyangazi mina ukuthi ngubani iyangazi wathi khona wanelona neNazaretha wathi angikwazi ikhamba ifaka isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe wema phambi kwakhe zigcwele khona zilele zonke kodwa waqonda yena wathi ngizokutshela ukuthi wena namhlanje uyaphuma ngokuthetha lokomibhalo lakho kusasa yaphuma ubuke ekhaya ngoba uboshe into ongayazi asiyo neNazaretha akamazi futhi umthombo waswa sakhulumela ukuthi sakhe ngiyaphuma ekhaya wonke oboshelwe awuyazi waphuma futhi uvaliwe manezathamasha sezulwini uthe mavuka aqoqela ezinye izibotho ngithi ngala lapha qhambiloda ifaka isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe ithi ibuza ukuthi ngiyayazi ngathi ngiyayazi waseshiyela yena ushebe wasebona babhale khona esifundweni sikaShebe ukuthi shebe maNazaretha amasha sezulwini uthe mabatshela lezi zibotho abaqoqela badala kusho ukuthi unenyongo lebinyongo ngoba icala lakho liqhayi ngoba akuzona indlela ophuma nje ukusogcwala ukuthi batholane nabantu abashiwo manje icala lakho libe yakhula akulula ukuthi ungahle ubone umuntu athi uzophuma namhlanje uphindele ekhaya ngoba unakala hayi kodwa inyongo lena unaba baNazaretha amasha sezulwini xa basukuya bakhuleka bahamba bagezeleza konke bababuya wasephindika yikho kuthe bazoshayisa ukuthi bangene baNazaretha amasha sezulwini lafika iphosela lavula emnyango langena ukhumalo bantwana bakhe basesibili ukhumalo batholakala bonakala baphinde bamile basezinto eziyibona uhambe ungane ngithe malilile bakhe
wagijima bambiza banazobakazini kwabuya kwathiwa kathatha iimpahla zakhe njengokusobayanga yezulu bantwana bakhe basezulwini yathi namhlanje uyabuka uthatha iimpahla zakho uyabuka namhlanje ayikho into ohlalele yona la awenza kanti akamaza lona ningazaletha kukhonza phi nami nazilanga ngizawuthi wayiyiphi ibandla bantwana abahle basezulwini wathi wathi hamba nayo iphoyisa basafika laphayane kwaphele kwathiwa phuma umuntu ekhaya awunakanga uthi abafika ekhaya manazethamahle asezulwini babamaza abantu hawu soyabuya uyindlule soyabuya wathi yasengabuya ukhamba indoda ifake indoda esinyama lethaze imhlophe yathi ngingaphula mhleyamkhipha lapha ngizophuma lilonke ethi ngiyaphuma ngihlala phetheni ngempela ngiphumile bebantwana bakhe ngoba ngilapha-ke ithe ushebe bamangala ushilo lwamazinye wathi shebamazi lesinto sonke naso asimazi yithi nje singamanazi athale ngezathi ingaphakele esingamanazi ukuthi asikhonza kashele bona ngathi nje inkolo yethu noma sithoka-ke akhambi kahle akuyona inkolo ekahle yokuya ngoba sike sahlupheka manazetha amahle thina banazaretha esitundwa nkolo kumnazaretha basikhweza abantu asikhonzile kwathi ngakhothele iyala malanga bathi